Yes, bakunzi babohoka ukire TV rero katwongeye tubifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ni byinshi tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo. Nyamuneka ndimo ndagenda mbona amakuru nyamuneka akomeye cyane, amakuru akaze kabisa, ubona yuko ibintu bitoroshye habe namba muri rusange. Twirukanse cyane rero sindi butinde nyemera duhite aya makuru tuyinjiramo mu buryo bwihuse, ariko tubanze duhikaza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, Zimbabwe, Zambia ndetse n'andi hantu bagiye hatandukanye. Tubahe ikaze abatubikuye ku mutima, si ibyo gusa kandi abadukurikira bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada, nabo tubahe ikaze tubikuye ku mutima. Yes, twirukanse cyane rero by'umwihariko turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tubabwira amakuru akomeye cyane. Nyamuneka ubwato bwari butwaye ibintu byinshi cyane by'umwihariko bwongeye kurohamira by'umwihariko muri Kivu, bukaba ari ubwato rero nyamuneka urohamye mu gihe intambara ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kubikomozaho tubabwire igiteye impanuka y'ubwato. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, uretse kuba mu bwato bwamaze kuba burohama, hari n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda atugeraho mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Ibiturika by'amasasu nyamuneka yamaze guca ibintu, ivumbi ryatumutse va kuri bya bindi bajya bababwira Uvira byasuye Rudobi. Turaza kubikomozaho, turaza kubabwira yuko imirwano ikaze muri Fizi nyamuneka isize imijyi igiye itandukanye yigaruriwe n'ingabo za leta, by'umwihariko abaturage bakaba barimo bahugenda bahungira Ibaraka. Ibintu byakomeye, turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Impanuka ikomeye by'umwihariko y'ubwato, ibi twabivuzeho, turaza no kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo, tubabwire uko byifashe. Ariko Goma mu myigaragambyo by'umwihariko ibihumbi by'abaturage basaba ko AFC M23 by'umwihariko yasubira mu mujyi wa Uvira. Imyigaragambyo yakozwe na population ivuga ko AFC M23 igomba kuza gusubira mu mujyi wa Uvira. Ndaza kubabwira yuko kandi hagaragaye amashusho y'abategetsi bo mu Burundi bapfukamira umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yanavuye mu ruzinduko mu gihugu cya Sierra Leone. Aya mashusho rero yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Nyamuneka turaza kubikomozaho, turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapredictinga tubabwira uko situation ihagaze. Byinshi cyane turi bukomeze kugenda by'umwihariko tugarukaho tuva imuzi n'imuzingo. Yes, sindi butinde reka mbabwire yuko rero turi kumwe na muganga gakondo, umwe babakoraho rikaka avura indwara z'amoko agiye atandukanye. Mugane muri benshi cyane rero kugira ngo abiteho, by'umwihariko kubashaka rero kumenya byinshi avura. Ni indwara nyinshi cyane ariko katubabwire by'umwihariko nke muri zo. Avura amarozi, atanga imiti ku bashakanye, avura ibitegano ndetse agatanga imiti ya za rubagimpande, avura imiti indwara z'amoko menshi cyane. Mu mugane muri benshi rero kuri nimero by'umwihariko ya Plasi. Katurebe nimero kabisa, ni nimero rero ya Plasi 243 86 84 Iyo nimero iyo umwandikiyeho tayari muhita mugira gute, muhita muhuza noneho agahita agufasha mu buryo bwihuse cyane muri rusange. Sindi butinde rero by'umwihariko nyemerera dukomeze n'amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tubabwire yuko imyigaragambyo yabaye mu mujyi wa Uvira, ariko imyigaragambyo nyuma yo kuba umujyi wa Uvira ikitwa amasasu menshi cyane arimo arumvikana ku buryo navuga ko ukomeye. Amasasu menshi cyane arimo arumvikana ku buryo navuga ko ukomeye. Ibi rero bikaba byanateje n'ikibazo navuga ko gikomeye cyane. Amasasu rwose yamaze kuba agenda aba menshi
mu buryo navuga ko budasanzwe. Ariko kandi nanone umujyi wa Uvira ubu tuvugana mu bice byano za Kalundu niho hari kumvikana amasasu. FARDC yamaze no kugenda yigarura bimwe mu bice bigiye bitandukanye nyuma y'uko umutwe wa M23 wavuye. Urabona yuko ibintu byamaze kuba ibindi bindi, kandi nanone ahitwa za Baraka naho rwambikanye, ivumbi ryatumutse. Icyitwa ingabo za FARDC, abaturage bari guhungira Baraka mu mujyi, ariko situation ni hatari, icyo nakubwira cyo ntago byoroshye. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande minsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho, kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyibira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi
impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti